Mama we, bihumbi kabisa, bihumbi y'abantu rero. Mama we, biraba karenga mu rubuga yakoze zene Karisare bantu b'Imana hari abantu muki ibaze polisi imeze uku arakana igisirikare sinema Amerika cyo bwite ariko gusa ubwato se bukora mu gipolisi cyahe ko nta kiyaga mugira mufise indege amadege disi shenge mazima abarundi rero bakunda kuza ngurumva ngo twebwe ngo Rwanda ngo rukoze ko gusa ngo rugakora ko gusa ngo ubwo nyene tururangiza ugeze abana babwira ati bantu b'Imana mutuze ukuva umutima arifashe twebwe ngo abarundi ngo ku mupaka w'u Burundi ngo hanyanyagije dedeti murazi ko ngo nta nyenzi ngo yoca muri dedeti ngica ipfa abi bintu bafise acha nibaza rero ati none nk'abantu igipolisi cyonyine kimeze uku igipolisi kikaba kimeze uku we ucumbwira yuko igisirikare cyo kimeze gute esha drone sha muzo muri Iran izo no muri Amerika urashaka mbere yo nihorera kwe ntavuge menshi yo ibyo bintu yo ni polisi ayashaje hari ibintu bidafatiswa anega bibaza yuko kugira inzego z'umutekano ngo zikomeye cyane ngo ukora siporo reka n'ibikoresho urategura esha haba kadawumva umuntu yana ngo bajya ngo twobakubita ngo bajya ngo iminota 2 urabyo nyine polisi yonyine ugira ngo umwogwa n'imisi ngana gute kibaza rero haje mu gisirikare nacyo yo bisha za Claude mama singi abantu bategura nakubwiza uko hari abantu bategura bakamenya ikintu gikenewe mu mwanya wacu n'igihe bikwiriye ariko hari abantu batariyumvira ngo aba bantu ngo baragira gute ntagaruka hari abantu bazi gushira ibintu mu gaciro bakamenya ati reka dukora ibintu in case of cases hamwe byoshika urumva umutekano ugahungabana ndabira nk'utwe tu hari umuntu urundi akabonye kiba gace gashira mu igunira gace yiruka kagace kamusatura amabye ndakubwiza ukuri ntabwo kuba umuntu akomeye mu bintu by'umutekano nagize ikikaye ntabwo bisanzwe ngo ukore ngo siporo nyinshi ntabwo ari siporo gura ibikoresho bizinze bigezweho bimeze neza hari bariko barereka ukuntu rero batanga amaperemi ingene biga gutwara imodoka kugira gute ibiki n'ibiki hamba kaguha peremi apana bya bintu ufata amafaranga ukaza kugura peremi utazi no gutwara ikinga abantu bategura ariko abareka gende ndemeranya nabo kuko barazi guha agaciro ibintu bakagendera ku rutonde rumwe mu gihe abandi usanga umuntu mudahuje ku kintu gusa acabwa ngo ndabyenzana ngo byose ngo duhombe twese ugasanga ibintu by'igihugu yabifashe mu gatebo ngo ashira mu mufuka aho kuvuga ibi bintu rero ni ibintu byajewe n'abariya n'abazodukomoka ko bose birakenewe yuko tubikorera isuku tukabibungabunga tukabyubaka kugira ngo n'abana bacu bazovuka mu myaka iri imbere bazosange twarateguye neza ugasanga umuntu n'umugabo ubwenge bukora n'umugora ubwenge bukora neza akaba ari umuntu buri munsi atacyuna kimwe amarira igihugu atari kukiba gusa uko abyutse no mwijoro ariyo migambi gusa panga kugira ngo yibe ibyo igihugu atunge umubwiza atunga
abandi bagakora ibintu bagategura bagakora ikireka dukora ibintu kugira ngo igihugu cyacu kibe igihugu cyubashwe urumva kivuga abantu bakuru ndabira nk'ibi biduga by'igipolisi ndabi ibintu bafise gusa ubu nambe igipolisi kimeze igisirikare kimeze cyakorode bamwe cyakorode yewe amubona nk'uyu nyina agufashe siporo akora bagabo agufashe gusa tangira kwisho bakanda kugejiko isimape nikatiko mubizi iyo ndiko ndababwira ati nimuze gufata ibintu by'igihugu tubibwira nk'ibyacu twese tubibungabunge ajya amafaranga yononwa cyangwa ibintu by'igihugu byononwa tubihereke kugira ngo tugure amekipema ibikoresho bikenewe ibikoresho byiza bishobora gutuma dukingira umutekano w'igihugu cyacu tukubahwa mu Burundi no mu makungu no mu karere tukubahwa akavuga ati Burundi hari hose yubahwa muca mwibaza ngo ni inkuru zanje ngo ujya ngo nibiki hari ibintu usanga bikeneye mu gihugu kugira ngo mwubahwe nk'akabakita Sofia izi ni kamera robo zikwandikira mbitambaye umukandara ambufise umuvuduko urenze bagace baguhwikira apana bya bindi ngo mpa bibiri ngurenga no kuvuga igihugu cy'u Burundi kikoreye inkono ishyushye ariko umuntu wagikoreye iyi nkono ni Evariste Ndayishimiye mama 23 cyangwa se M23 twigwane iyo koalisiyo iyo huriro bamaze imyaka itari mikeya bari gutata igihugu cy'u Burundi ntabwo nirengagije video warebye no kuvuga ngo M23 yarabanjira biga mbibiyibanga mu bimenye jewe ibyo mbabwira mba mbifitiye amakuru yuzuye kandi yizewe M23 igihe imaze yari iri kwiga Abarundi aho imbaraga zanyu ziri ubushobozi mufite kurwana kwanyu ubushobozi bwanyu mama 23 twigwaneho iriya koalisiyo bunifite solution yose mu biganza byayo kuno kandi ari mwe mutanze amakuru ibi ngiye kukubwira ubyitondera ubitega amatwi ntabwo ibyo ngiye kukubwira ari ibintu bisanzwe ni ibintu ahubwo bidasanzwe Uburundi bwakwegewe akarambaraye ariko akarambaraye ni Neva wagakweze ntabwo ari Abarundi bandi ni Neva nabo bakorana by'umwihariko ubwo twavuga CNDD FDD M23 yarabanje ikoresha iperereza ryayo mu Burundi ku mafaranga menshi kuko barayafite M23 yarabanje rwana no Burundi umwaka umwe imyaka ibiri imenya imbaraga za FDNB hasi hejuru mama 23 mwa Barundi mwe bere kubakinga inkori ku maso ngo bababuze gusenga no kwicungera ngo bazabarinda nukuri barabashuka barababeshya nkurahiye nk'umuhanuzi nta sendi DDFDD ifite ubushobozi bwo kurinda bene gihugu icyo akora izingabo yenda zo zishobora kwinjira zikarwana intambara yo gukuraho ubutegetsi iyo kuruhangana n'abasirikare ku bandi nk'uko basanzwe babikora ariko ntihabura babigenderamo ariko ibyo kuvuga ngo FDNB igipolisi cy'u Burundi ngo bazasikiriza Burundi ibyo bishyire ku ruhande kandi ntabwo ndi kukubwira ibintu nk'umupagani nk'umuntu udakijijwe nk'umuntu udasenga ibyo bishyire ku ruhande abatararinze Kongo abadashobora kurinda ibiturire abadashobora kurinda ruswa cyangwa se ibiturire nyene niba mu gihugu imbere harimo akavuyo muri gereza bari muri gereza ntibaronke ubutabera isezerano Neva atanga ngo azarinda Burundi tubyizere dushingiye ku kintu mu nk'ikintu duhagararaho tuvuge ngo dushingiye kuri iki Neva ari capable yo gucungera igihugu n'igitero giwe mu kimbwira umbwira ikintu Neva yaba yarakoze kikaba kiri public kigaragara mu by'umutekano mu by'igisirikare mu by'igipolisi umbwira uti hari intwaro yaguze shya
umbwira uti hari abafatanyabikorwa afite bashya, umbwira uti hari amahera mashya, n'igitoro cyarwana iyo minsi nta gihari. Kuko niba mu Karasisi imodoka zicumba imyotsi, kuri Independence Uburundi bwironkeye ubwo ubwaba ahubwo n'ibindi bihugu bikaronka ubwigenge kubera Abarundi. Uyu munsi wa none ubu Burundi bukaba budafite ubushobozi bwo kumurika intwaro nshya z'ikoranabuhanga tekinoloji, kuko buno ntabwo ibi ntibigikora, hari gukora mu mutwe, hari gukora tekinoloji, amarobo, ntawe ujya gutakaza amagara ye kereka twe muri Afurika. Rero ibi muri kubona abantu birirwa babaririmbira amahoro, bakabahanurira amahoro, bakababwira amahoro. Amahoro ari ku muntu, ntabwo ari ku bantu. Amahoro ari ku gatumba, ntabwo ari mu gihugu. Amahoro ari mu isi hamwe na hamwe, ariko si hose. Ubu muri Isiraheli ntayo, muri Yemeni ntaho, muri Irani ntayo, muri Ukraine ntayo, ubu ngubu Burusiya ntayo. Ayo mahoro rero uri kuvuga ngo neva arazana, warayazana yakuye? Ni igikorwa remezo yubatse? Ni ibiki yakoze muri leta biri public? Evariste Ndayishimiye ijambo yavuga imbere ya Red Tabara, imbere ya Muveti Turuwa Twigwaneho, bakamejeje kuri uru rwego, akavuga ngo nzakingira igihugu, nzarinda igihugu, igihugu abene gihugu ni mwizere, ndi capable yo kubarwanirira. Ni mumpe fact, ni mumpe ibintu bigaragara. Kikubwira ko ayo masezerano yose ari ibinyoma byambaye ubusa. Kandi binkubwira impamvu tubivuga, hari igihe umuntu abuza abasenga gusenga ngo igihugu kirakingiwe. Hari igihe umuntu abuza abantu kwiyunganganya mu bushobozi bwabo ngo umwe yihakigwe, ubundi arebe utwo yiyegeranyiriza, ubundi arebe nyine iyo bateye hejuru umwe asama. Yari igihe uvuga iti iki gihugu, ibyo ari byo byose iki gihugu ntabwo ari amahoro. None ko atari amahoro rero, hari umwami, hari abami, hari abamwungirije, hari ibihugu, hari amakungu. Umuntu wese reka akubita iburyo n'ibubafu, umuntu uwiruka yiruka uguruka aguruke, dushaka igisubizo cyatuma ibara ritagwa ngo abantu bapfe ari benshi. Ukaguma ubwira abantu ngo nimureme, ngo ndabakingiye, ngo nimureme, ngo igihugu ngo kirakingiwe. Sava, kirakingiwe, tanga ibimenyetso bigaragara. Mu mpimba ntushaka kuvuga utaba abantu ndabarekuye, namwe mubarekure. Urabarekura, abajejwe impimba bakanga kubarekura. Mu gihugu ntushaka kuvuga uti njyewe ndi umwami wica, kandi niko bipanze. Umwami wese agomba kwica, umwami wese agomba gukiza. N'Imana nuko iteye, ni ijuru data, umwami Yesu, umwuka wera. Ndi Imana yica, ndi Imana ikiza, ndi Imana itanga kubaho, ndi Imana itanga gupfa. Kuko Imana nigirema ibyo byose. N'abami rero mu maboko yabo ngo nta utwarira inkota ubusa ari umwami, nta mwami utwarira inkota ubusa, niko Bibiliya ivuga. Niba Evariste Ndayishimiye adafite ubushobozi bwo gukiza igihugu, nta nubwo yagira bwo kukica. Ahubwo ni ntugapfe ntugakire. Ni bya bindi by'uko igihugu kirahari, undi mwanya ntigihari. Ugihagarariye turamubona, mugabe ibikorwa ntabyo, nta kuri guhari nyine. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ntushaka kuvuga ngo bari kudandaza ubutare, twizige ko ubu butare buzagira ikimaze. Amakamyo barafotoye ashoreranye, nta cyavuyemo. Koko baravuga ko ayo makamyo agiye, igitoro turi bukironke ntacyo, nta mahera mva makungu, nta gikorwa remezo gishya, nta n'igiteganwa. Kugira ngo rero uze mu mitima y'abantu no mu mitwe y'abantu, ubwira abantu ngo nimureme. Yesu yaduhaye amahoro, igihugu kirakingiwe, ngo ku mipaka yacu twanyanyagije dedeti, kandi inyenzi zitinya dedeti, ntawe uzahinjira.
kereka ahubwo niba ufite urwego rw'iperereza ruciriritse abo bantu ukaba uri siri, kuko kenshi na kenshi avuga ko afite ingabo zo mu ijuru. Ingabo zo mu ijuru zo zijya mu kuri. Iyo intambara ibaye igihugu kigatera ikindi, ukuri niko gukora ku Mana. Imana ijya mu kuri, ibisigaye yikavuga ngo Satani ko yabasabirije mukarinda mushyika mu ngwano, nimwe mwanze ko mbayobora musaba kuyoborwa n'abami, muhagarare mubone. Ibyo biti uyu mutama rero cyangwa se uyu muperezida, promesa atanga, amasezerano atanga, arababwira ngo kirakingiwe. Niba ukingiwe kandi nawe ntakingiwe, kuko niba ushobora gutsindwa umwaka wose uri kurwana ibiri, kaba nta na kilometero kare imwe cyangwa ebyiri wafata, ntabwo mu Rwanda bazajya ikisasa Makenga azajya ikisasa kugira ati ibyo ni ibinyoma. Ni ukugira ngo Makenga we arwana agaragaza ko ngo ubutegetsi ari bubi, agomba kubohora Kongo yose. Ayibohora warayizi yose, ayizi ku ikarita. Mugabo simamya ko umurongo we ari ukubohora Kongo yose. Umurongo we ni Noro Kivu na Side Kivu, abi wabo nyine, kuko Kongo yose irimo akavuyo. Ariko izo mbaraga zabohora Kongo, Sultani Makenga, Bisimwa, Nanga, Rugabo, aba bagabo ntabwo bari kujya Kisasa, bari kujya Bujumbura. Aba bagabo ntabwo bari kurwana na Kongo, bari kurwana n'u Burundi. Kandi u Burundi buri kurwana nabo. Ndayishimiye azi neza ko iyo ntambara adafite ubushobozi bwo kuyitsinda. Ariko bya bindi miremira umuriro, cire akaryoshye, gusubiza amahera Gisekedi ntibikunda. Kuva mu ntambara ntibikunda. No kuyigwana ntibikunda. Navamo biramusaba processus ndende. Yatanga impamvu itumye avayo. Ubwo no gusubiza amafaranga, ugasesa amasezerano. Kandi bariya bishyura umwaka, ntabwo Gisekedi ajya yishyura amezi, bishyura umwaka bakareba ikivuyemo. Ariko aho bishyuriye nta kiravamo cyiza cyangwa se cy'igisubizo, ahubwo ni ibibi. Ni bibi, ni inkuru mbi zihora z'igikisasa, inkuru mbi zihora kwa Gisekedi, kwa Ndayishimiye. Tubyemere ko abo mu Rwanda barapfa, murabangiza, murabahombya, murabakerereza, ariko itsinzi iri muri bo. Ko byagenda kose rero uwo mu Rwanda nubwo yatakaza benshi no kuruta bawe, ariko uwatsinze niwe wungutse. Ni ukuvuga rero u Burundi bwiyimbiye ikinogo cyitwa Kongo binyuze muri M23 koalisiyo y'abakorana na AFC. Iki kinogo rero Ndayishimiye afashe ipiki ajya hasi arimba umurundi utabona icyo cyobo ngo asenge, umurundi udafite ubwenge ngo abone icyo kinogo ayore ibivu ajugunyemo, cyo kiri kugenda gifunguka bo kizabomoka rimwe. Nubwo dutegereje isezerano rya Dawidi, ariko ku ruhande dufite umwanzi, dufite umuntu udahumeka amahoro, abujijwe n'abantu nakita badafite ubwenge. Kuko mbere yo kurwana muri Kongo, yewe ikintu nari kwemera abarundi mu ntahure mu nyumve, iyo neva shinga umutwe ucukura amabuye y'agaciro muri Kongo, ntabwo ibyo nabimwihanisha. Kuko amabuye ajya i Burayi barayacukura, amabuye ajya muri Amerika n'Abashinwa barayacukura, nta nyungu mbifite n'ibyo. Kuba Burundi bwavuga buti dushyize umutwe muri Kongo ucukura y'amabuye y'agaciro, baze bubaka ibarabara, baze baduza amayetaje, baze bakore imiduga, baze tubone ibitoro, amabuye n'ay'Imana ntabwo ari n'aya Kongo. Mu mbuto yarayasize, Kabila arayasiga, Gisekedi nawe azayasiga, namwe mwese muzayasiga, n'abandi bami b'u Burundi n'abaharaniye independence ayo mabuye barayasize. Amabuye n'ay'Imana, kuko ibyuzuye isi n'ibituye n'iby'Uwiteka. Ushoboye kugira aho ubikura ukubaka igihugu ukabikoresha mu kuri.
icyaha kiri hehe? Kuko n'ubundi byo mukoresha byose ntabwo ari iby'igihugu cyanyu gusa. N'ibi bitoro turangura Amerika ibizana mu Burundi ifite iryo soko, ibyimba muri Somalia yamaze kubarimbagura, ibyimba muri Iran yamaze kubarasagura, n'ubu bamaze iminsi bapfa. Ibikura muri Arabiya benshi bahashiriye, ibikura muri Venezuela perezida wa n'umugore Maduro n'umugore we bamujyanye bamwambitse ubusa, buri n'isuve bayimukuramo Maduro n'umutambukanyi wiwe. Biriya bitoro ntimubigenderamo, ntibiza mukabishora mukabigura. No kuvuga mu isi ibyo nge ndatahura mu bwenge bwanjye ko siyo ntambara ihari, ariko kuvuga ngo mpagurutse kugwanya abanyamurenge, abantu bo muri Nord Kivu na Sud Kivu, ndi ku ruhande rwo kubarwanya. Uri umurundi iyo ntambara ntiwatsinda, kuko ni bene wanyu. Uri kurwanya abarundi bene wanyu, kiriya gice ni icy'abanyarwanda, ni icy'abarundi. Uvira se si abarundi? Masisi se ntiyariyo abarwanda fomo? Abandi se si abakongomani baturutse mu bihugu by'Uburundi n'u Rwanda? Uburundi se nticyari igihugu kimwe n'u Rwanda? Niba musoma amateka nimwibuke Tanzania, Nyerere ashaka kubihuza. Tanzania bajya kuyihuza na Zanzibar, si bashakaga no kuyikubitaho Uburundi bakayikubitaho n'u Rwanda, byose bigahita biba igihugu kimwe. Ibi by'imbibi ni abakoroni, ntabwo ari Imana yaciyemo kabiri Uburundi, ntabwo ari Imana. Si Imana yaciyemo kabiri Kongo, ntabwo ari Imana, n'abantu. Niyo mpamvu ubutunzi burimo, niba utari gusesa amaraso. None se ubundi bwo wowe ugiyeyo, wagiye gusura umuntu, wanyuze n'amaguru, uri kwigendagendera, usanze ibuye ry'agaciro warisiga? Isambu itari iyawe uhasanze ibuye ry'agaciro, warishyira nyiri isambu uti uyu mugezi witwa Ntahangwa, mbonyemo ibuye ry'agaciro, ni irya leta, kuriya mugezi ari uwa leta. Ubu ugiye muri Tanganyika ukaribona, warishyira leta? Ni Imana, ni umugisha Imana ikohaye, n'ibindi ni nk'ibyo. Rero ibyo si byo ndi kwigisha. Ndi kubona intambara itutumba hagati y'u Rwanda n'u Burundi na Kongo, ariko izananye kuri M23. Kuko bano bantu bo biciwe abantu cyane. Urumva niba imyaka 30 Burundi bumaze y'imyaka nk'ibiri niba atari 3, genda buriyo mu buryo buzwi n'ubutazwi. Kuko nkuru nziza ntigeze ajya muri Kongo kurwana, ariko Neva yagiyeyo. Abagabo barajya imbwa zikishyura. Imagine imyaka abanyaburayi basahuye Kongo, abashinwa, abanyamerika basahura Kongo, Uburundi bumaze y'imyaka 3 buba ari bwo bwishyura fagitire y'amaraso yose yamenetse muri Kongo. Kuko Kongo biriya bice bya Nord Kivu na Sud Kivu, amaraso yarasesetse, umuntu wese wabaha amahoro banamusenga Imana bakayishyira ku ruhande, bakaba ari we basenga, kuko bo barayanyotewe, barayabuze. Uyababuza rero ni Neva babona hafi, kuko kujya kurwana n'umuterankunga wa kure, hari uwakoresha muturanye, inzu yiwe wayitwika. Niyo mpamvu sahizi niwitegereza kofri bifu iri hagati ya Sultani Makenga na Neva, Rugabo na Prime Niyongabo, Kasupari Baratuza na Nanga, Bisimwa na Reveriyani. Abo bantu bose umwamezuko. Noneho Satani yabibye hutututsi hagati yabo bantu. Ibaze iyo ntambara, ni uguhekenya n'abantu bakajya abandi, toka shitani. Ibyo rero iyo tuvuze ngo mureke dusemerere, dusenge, duhanure, twigishe ijambo ry'Imana, tuburira abantu, tubuza abantu, tubirwanye, badutera amabuye. Nta nyenzi hanura, uri inkotanyi, uri umunyarwanda wowe, urabusa. Ntacyo mvuze, ntiteranya, kandi reka nere kuvuga menshi ngo avamo ibicumuro, nabyo dotor akaje gahimwa n'akakazanye. Uwikoreye ibihunda arumva, ariko uwikoreye urupfu ntiyumva.
birababaje rero kuba Evariste Ndayishimiye yarahanuwe, igihugu cyose abahanuzi barahaguruka, bamwe baniyita Dawidi, impande zose ubuvugishwa, abajyanama, amahanga. Ikintu cyatumye Ndayishimiye akamandaza umutima mu giti kandi neva azi neza ko intambara arimo atayishobora, ntayo yashobora rwose, kuko iyi ntambara irimo amahanga. Ntabwo Uburundi ntibwafatanya na Wazalendo ngo Amerika ibahe gucukura amabuye. Wazalendo se yayayiha? Amerika ifatanya n'abantu bafite discipline, bafite umurongo uhamye. Ukimara kuvuga ngo ndi kumwe na Mayimayi Nyatura Wazalendo ngo FDLR ngo Amerika dukorane, mukora uri nyeshyamba, nawe bagufata nk'inyeshyamba. Ariko niba hari abantu bo bishingiye igisirikare bakagikomeza, bakagiha ubushobozi, bakagiha imbaraga, kikarwana kinyamwuga discipline, Amerika izakigwa inyuma, kigume nacyo kiyiha amabuye. Kibazo si abazungu bahashirira b'Abanyamerika amafaranga, bo inganda zikora buri munsi, nitwe tuhababarira ba Barundi nari kuzakenera, bari kuhashirira Abanyarwanda ba Kongo. Donc ni ingorane. Zaburi y'140 iravuga ngo Uwiteka igitare cyanjye ahimbazwe, wigisha amaboko yanjye kurasana n'intoki zanjye kurwana, niwe gihome, niwe mboneramo imbabazi. Iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo uru rutare, uri igitare, Bibiliya ngo nzubaka itorero ryanjye ku rutare. Petero ni urutare, Pierre, Petero ni urutare. Rero hano Dawidi yaravuze ngo uri igitare, uri ibuye, uri igitanda. Uburyo ushobora kumvamo iryo jambo, iyo buvuze rero ngo Uwiteka igitare cyanjye, urutare, kugira ngo abantu barase urutare birategurwa, kandi nta mbundi yari yo yose ipfa kurasa urutare, kereka izi mbunda twita bombe atomike nizo barashisha urutare. Umukristo nyamukristo, ikintu kipfa kumutura hasi ntabwo ari ikibonetse cyose, apfa kuba yari umukristo 100%. Iyo yari umunyantege nke, atari igitare, nta n'igitare kimukingira, Dawidi yaravuze ngo Uwiteka igitare cyanjye, bivuze ko Dawidi arakomeye. Kandi koko mu bami bakomeye Dawidi yarakomeye. Kubera icyo abakristo bo butworoshye. Ese koko uri igitare? Ese koko ukurimo ni urutare? Ese koko uru rutare? Koko Bibiliya ivuga ngo Simoni, nzakubakaho itorero n'amarembo y'ikuzimu atazanyeganyeza. Ku rutare niho nzu. Noneho rero twibandanyiriza ngo Uwiteka unyigishe kurasana, unyigishe kurasana. Mu yandi magambo birababaje ko usenga amasengesho ugahusha, uri gukora amasengesho yo kwirukana ubukene, uri kurasa swati, uri gusengera umugabo ukarasa swati, cyangwa ugasengera umugore ukarasa swati. Unyigishe kurasana. Amasengesho yawe ari organisation, ari organize, aratumbereye mu ntumbero yo kugena neza no kurasa udahusha, kandi ukarasa mu cyico, ku buryo icyo ugamije muri ayo masengesho ari cyo ubona. Dawidi aravuga ngo unyigishe kurasana. Ndahamya ko ariko havuga wigisha amaboko yanjye kurasana. Zaburi y'144, wigisha amaboko yanjye kurasana. Biri mu mwuka. Twe ntabwo turasana ku nkoho ngo fate sinayipa ndasa abantu, njye kugura mitrailleuses ndasa abantu, fate grenade ntega abantu. Oya, ahubwo twebwe ku rugamba Yesu yaruhinduye urw'impemu. Ese turi kurwana kinyamwuga, cyangwa turi kurwana nka Wazalendo, cyangwa turi kurwana
za mayimayi na za nyatura cyangwa turi kurwana nka FDLR, naho nahita mvuga ngo Mungu aduhurumiye, excuse me, pardon, amavi yanjye ari hasi mu gusaba imbabazi. Niba turi kurwana amaboko yacu atigishijwe n'uhoraho, niba turi kurwana amaboko yacu atigishijwe n'Imana, egari igihombo kandi gikomeye cyane, kuko ntabwo uzigera utsinda. Uzarwana uhorane ibibazo nk'ibyo Kongo ifite, kuko Kongo iba mu ntambara zidahera, Sudani iba mu ntambara zidahera, Haiti iba mu ntambara zidashira, ariko ntibyahozeho. Wigisha amaboko yanjye kurasana. Rero Uwiteka Imana Nyiringabo yigisha umutima wawe n'ubwenge bwawe n'amavi yawe n'amaboko yawe, utange urusenge uri tagite, yigishe amaboko yawe kurasana. Ese urayafite ayo maboko? Ufite ubushake? Ufite umutima cyangwa ntawo? Kamasijuwe. Ariko hano Dawidi yarasabye aravuga ngo wigisha amaboko yanjye kurasana. Ariko hari utakubwira ngo jewe ngo ndabizi, ngo jewe ngo narabimenye. Inyungu wakuyemo ni yawe, iyo uri gukuramo ni iyi, iyo uteganya kubonamo ni iyi. Excuse me, bari gukora umuriro hafi hano. Inyungu wakuyemo muri ayo masengesho ni yahe? Ni yahe? N'intoki zanjye kurwana ni wowe mboneramo imbabazi, kandi n'intoki zanjye kurwana ni wowe mboneramo imbabazi, kandi ni igihome kinkingira, ni igihome kirekire kinkingira, ni umukiza wanjye. Wigisha intoki zanjye intoki zirukana abadayimoni. Uru rutoki n'uru, izi ntoki zifite umurimo, zifite ibikorwa. Uracuruza, urera abana, ufite ibikorwa ukora, ufite akazi, ibyo ukorera Imana, ibyo wikorera, ibintu byose ukora byiza uri gukorera Data, uba uri mu murongo mwiza, kuko nukora ibyiza uzemerwa. Hano bavuga ngo wigishe intoki zanjye kurasana. Hamwe yavuze ngo unyigishe kurwana, hano unyigishe kurasana. Harimo abakristo batazi ko turi mu ntambara. Iyo wamaze kumenya kuri mu ngwano, ni naho ukenera kurwana, ni naho utegura intwaro, ni naho ugendana intwaro. Iyo uzi ko bakwanga, ugenda witwaje intwaro yo kurwana nuhura n'ababanzi bawe. Iyo uzi ko bakurondera cyangwa baguhiga, donc iyo ufite ibibazo utwara intwaro ntufite ibibazo. Ariko biratangaje ko umurokora ava mu rugo nta ntwaro n'imwe, nta gikoresho na kimwe yagendanye, yagera hanze bamukubita urushyi cyangwa bamurenganya agahita yikorera amaboko ngo Imana iranyange. Nta ntwaro watwaye, hari uba warwanye kandi uba warasanye neza ugatsinda uriya mudayimoni. Yesu yagendanye na Simoni, Yesu baramurasa, Petero akuraho umuntu gutwi kugira ngo shitani ahita ngo reba mu ntama, yatangiye kuzica. Ngo Yesu aragutora gusubizaho aba yatse shitani ikirego. Shitani aburi cyajya kurega, ariko ari wowe uri kungwanira ukamukuraho ugutwi, nanjye nakuraho ugusigaye, ahita nkukubita chesi, ni uri umuntu w'umugabo. Ariko Yesu aratubwiye ngo umwuka ubarimo n'ubugwaneza. Ugenda n'intwaro ku buryo iyo bagututse umenya uko ubigenza. Ugenda n'intwaro, igeze mu rugo ibibazo bikavuka umenya uko witwara. Ese ugenda nta ntwaro? Kuko umusirikare niba agenda nta ntwaro, se yahuye n'umwanzi akamurasa, harakuboha akakurarana ijoro ryose urira cyangwa ubabaye cyangwa akakwiriranwa, hashakiye akakurekura ati kitumuke kigenda, hakumaza inzara uko ashaka, kwicisha amadeni uko ashaka, hazakusazisha nta mugabo cyangwa nta mugore, nta bana, ntaki, kuko nyine uri imbohe ya shetani. Mutware intwaro zose z'Imana. Dawidi rero ko yari azifite, yahise abwira Imana ngo nyongera formation kumenya kuzirwanisha, igisha intoki zanjye kurasa. Ubwo nta magambo, intoki buno turwanisha ni amajambo ava mu kanwa kacu. Ntabwo jye buno ibipfusi byanjye nishyi,
byaba byandenze ubwo ndinze ndwana. Mugabo yigisha intoki zanjye kurasana, yigisha akanwa kanjye amagambo avamo. Uri igihome kinkingira, uri urukuta nyine. Iyo bavuze igihome ni ibikuta, uzabona ibibambasi cyangwa ibikuta by'inzu, umubyimba biba bifite, kubitobora nawe uba mu nzu. Reba imyaka uyimazemo, si ibihome ntibyagukingiye. Dawidi ahita aba rero ngo mba mu nzu, ngo kandi ni igihome kirekire, urumva nta wasimbuka ngo agusangemo. Yigisha amaboko yanjye kurasana, kuko turi mu ngwano. Nyigisha kurwana, wigisha intoki zanjye kurasana. Agira icyo cyifuzo nk'umuntu uri mu ntambara. Turwana n'isi n'umubiri na shitani. Keka niba w'intambara warayirangije, ntuhagaze yirinda atagwa. Turi mu ngwano, wowe bimeze gute? Vipi habari? Rero Imana yigisha amaboko yawe kurasana, uhoraho yigisha intoki zawe kurasana, kandi yigisha amaboko yawe kurwana. Kandi koko niba ufite ingwano urwana, ariko urwanire gutsinda koko, kandi akubera igihome kigukingira. Kandi ntihagire umuntu ugusamaza, ari abanyepolitike n'abandi abo ari bo bose, na jewe nta muntu n'umwe mere kugusamaza muri gahunda y'ijuru, muri gahunda y'ubugingo. Ndagushimiye Data, umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe, kandi tugabanira imbere yawe. Uha umugisha umwanya n'akanya dufashe ko kuvuga ijambo ryawe, ndetse n'ubutumwa n'ibindi byose byiza. Umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe. Amen.